Dragica Simić iz tuzlanskog naselja Batva voditeljica je inicijativne grupe za aktivno starenje u ovoj mjesnoj zajednici. Kaže da su članovi ove grupe uvijek na raspolaganju jedni drugima. Druženja su u prvom planu, ali su neizostavni i drugi vidovi pomoći. Postojimo već 10 godina. Za tih 10 godina svake srijede i petka se sastajemo, radimo ručne radove, idemo na izlete, vodimo ono što kaže, kuhamo za treća lica, za naše korisnike u našoj mjesnoj zajednici Batva koji su na postelji, koji nemaju nikoga, koji ono što kaže ovise o nama, iako to nije puno, ali Bože moj, mi nastojimo da koliko toliko im ublažimo tu njihovu samoću. Prigodnim programom na Trgu Slobode u Tuzli obilježen je 1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba. U organizaciji 7. sajma proizvoda i usluga za starije osobe učestvuje i vlada Tuzlanskog kantona. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić ističe da je u pripremi strategija za poboljšanje statusa starijih osoba na području Tuzlanskog kantona. Mi smo u fazi nastanka kantonalne strategije za poboljšanje statusa starijih osoba na području Tuzlanskog kantona i ono što očekujemo jeste da naš sadašnji odnos prema trećoj generaciji će uvjetovati odnos onih koji su mlađi od nas kada mi, ako Bog da, dođemo u ovu fazu životne dobi. Tako da aktivno vlada Tuzlanskog kantona učestvuje kroz izrađenu, ako Bog da, strategiju. Imaćemo neke strateške korake kako da poboljšamo sam status naše treće generacije. Na sajmu su se predstavili izlagači, organizacije, udruženja i institucije u čijem fokusu rada su starije osobe. Drago nam je da osobe treće životne dobi imaju priliku da na ovakvim događajima i predstave sve ono što rade u svojim lokalnim zajednicama, a slobodno mogu reći da stvarno njihov rad zaslužuje izuzetnu pažnju i respekt od svih nas, s obzirom da evo i u trećoj životnoj dobi daju svoj maksimalni doprinos kako na pomoći, međusobnoj pomoći jedni drugima, tako i na razvoju svake lokalne zajednice. Švicarski crveni križ u Bosni i Hercegovini već više od 10 godina u saradnji sa našim partnerima, Društvom Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, mrežom aktivnog starenja, realizuje aktivnosti posvećene isključivo starijim osobama radi unapređenja kvaliteta njihovog života. Kroz aktivnosti aktivnog zdravog starenja potičemo angažman starijih osoba kako bi se oni uključili u život zajednice i dalje dali svoj doprinos u razvoju svojih zajednica. Cilj je bio pokazati da su osobe treće životne dobi korisni članovi društva, te ih potaknuti da se druže i što kreativnije provode dane. Kada se nalazimo na našem prelijepom Trgu Slobode sa prelijepim građankama i građanima grada Tuzle, osobama starije životne dobi koje su došle da zajedno danas se druže, pokažu šta su sve napravili i zajedno na ovako prelijep način obilježe Međunarodni dan starijih osoba. Na ovogodišnjem sajmu se predstavilo 26 izlagača, a kako ističu organizatori, očekuju da broj učesnika raste i narednih godina.